جاکی بنابدمو حمدمه و باش بن هادمه پیشکش کرنا بولتانا دمجمیر ششو دست پیک دجی گرینگ ترین سارنوچا هذا دخوازي قرتين داعشين لجموان رادستي رجيمة أسد بكي سيناتوري أمريكي لينزي جراهام دبيجي باوريا أمريكا بتركيا نينا كوي كردان بباريزي جدران اشکره کرد که امریکا دخوازی پشتی بکشانه هپیمان خوال روجهلات چم فرات بجه بکی تویجر سیاسی مایکل انزشتات دبیجه ده سال 2019 ده شر مازن روجهلات نوین و دست بکی دوباره سلاو ایرو 4 سال به سر شهید بونا 4 پیشمرگین لشکر روج ده شر دجی خصنا تروریستی داعش ده درباز دبن جیانو برخدانا 4 پیشمرگین شهید ده راپورت دامه ببینن ده هفته چلیا سال 2015 4 پیشمرگین لشکری روج لهریما کوردستان ده شر مزنترین رخصتنا تروری لجهان رخصتنا داعش ترور خوکرن جانگوریا خاکا ولات پیروز و ناو خوا ده ناو پاکروانان ده تومار کرن پاکروان بسام خلف، باسل حاجی، خمگین قدری و امگیان بادینی. دروجا چهارشنبه ده هفته مهیده لدبستان خرایج لنافچه تل رافر لهرما کوردستان بونا قربانی و شهید بون. رخصتان داعش ترور دریا اتومبیلک لشکری جور همر لخالکا کومبونکا هیزن پشمرگین روج لگند برحیوا لنافچه تل رافر کرن ارمانچ. ده انجام ده هر 4 پشمرگین لشکری روج شهید بون. پاکروان بسام محمد خلف جگنده گرزیارت چوله یه بسر گرگه لگه یه روژافای کوردستانیه. باسل حاجی جگنده تلخنزیر یه بسر دیریکا روژافای کوردستانیه. خمگین قدری عثمان جگنده دیرونا قولنکا یه بسر باجاروک تربسبی یه قامشلیه. امگیان مصطفى بادینی جتاخا مفتی یا باجاری حسکه یه روژافای کوردستانیه. ده هشته برچلیا سال 2015 آنکو پشتی شهید بونا وان بروژه که جنازه وان جبو روجاوای کوردستان هاتن ری کرن ول درگه سیمالکا یا هفسینور ناوبرا روجاوا و هرما کوردستان به هزاران خلک روجاوای کوردستان پیشوازی لجنازه شهیدان کرن هر وها شینیا که مزن خاطر خوا جوان پیشمرگان له هرما کوردستان لپیش نخوشخانه پزیشکا دادوری له پارزگاه دوک خواستن او جنازه آن را تا سینور روجاوای کوردستان چون جبلی پنابرین روجاوای کوردستان سرکردین انجمن اجتماعی یا کرد لسوریه و پارتیا دموکراتا کوردستان سوریه پدکسه هر وا برپرس نویزگاه پیواندیان یا پدکسه لهولری آماده بون و هر 4 پشمرگین لشکری روج لزیدن خوا لروجاوای کوردستان بخاک هاتن سپارتن هیزن پشمرگین روج جوان و کچن روجاوای کوردستان پیکتین لهرما کوردستان کتن مشغول راهینان ده دشر داعش ترور و حشد شعبی لکلک هیزن پشمرگه شر وان هر دو داگیرکاران کرن و بدهان جوه هیزه دشر براوانیا کوردستان ده شهید بون و ناو خوا به سربلندی و شانازیه که مزن تومار کرن. سال 2013 ده 8 افسرین کرد لهرما جزیره روجاوای کوردستان هاتنا بنجاف کرنو تبی لدبرند من دسته پیده ده هاتنا وندا کرن پیده دان پیدان بوان ناکیوتانها بیچارن ویسن. نزیکی 5 سالانه و هر 8 افسرین کرد ینجی رژیم سوریه جدا بونه بیچارن ویسن. تفی کل هرمین دبن کنترلا پارتیا یکیتیا دموکراتیک پیدی هاتو بون بنچاف کرن لی پیدی دامپیدان بهبونا وان افسران دزیندان خوده یا جی رادست کرن وان جی رژیم سوریه را ناکه. پشتی شورش سوریه و جبرکو ارتش رژیم سوریه بکار ستمکاری و بنپیکرنان در حق گل سوریه دارادو بون به هزاران جی افسر و چکدار جی ارتش رژیم جدا بون. هر وها به هزاران جی کردین کود لشکری رژیم یار نچارده و کسین خوبخش و قطیان. در کفتا 17 نیسان سال 2013 8 افسرین کرد جی ارتش رژیم جدا بون و بریاره هاتنا هرما کوردستان دان و پشتی خوگهاندن باجار قامشلوی روجاوای کوردستان کدوی دمیده او تان هاجی او باجار دبن دست پیده ده دنگو باسن وان افسران هاتن برین. افسرین کرد اون عمید محمد خلیل علی جی باجار بابی روجالات حلبیه عقید محمد هیثم جی باجار عفرینیه عقید حسن اوسو جی باجار عفرینیه عقید محمد گلا خیری جباجار عفرینیه مقدم شوقی عثمان جباجار عفرینیه رائد بهزاد نعسو جباجار عفرینیه نقیب حسین بکر جباجار عفرینیه ملازم اول عدنان برازی جباجار کوبانیه
لگور چالاکوان و سیاستمداران کو پید بکار بنچافکرنا افسرین کرد رابونه و ندوره کو وقت چاوا سرکرده عبدالرحمن آپو راداسی رژیمی کربون او هشت افسرین کرد جی راداسی رژیمی کربه. پید کنگرک لجیر ناوی کنکه به مبستا یک رزیا نافمالا کردیل دارخست. پشتره بریارا سربست بردانا گرتین دزیندانین خوده و وکرنا نویزگهین پارتین سیاسی دا. لیپرسا کوته کرن گلو پید بنیازا خویا پاک وقت چاوا داعش سربست برددان ده هر هشت افسرین کرجی سربست برده یان هری کم دان پیدانه برادست کرنا وان جبو رژیمی بکه. جبرکو او برپرسه دبر وندا کرنا وان لحریمکه دبن دست وان دا هاتوبون بنچاف کرن و وندا کرن. ژمارەیەک ژێدەرە نەخواجهەیە ڕاگەهاندن کۆ ڕژێما سووریە داخواز ژێ پەیەدە کردیە گرتیان داعشێن لە جەم پەیەدا ڕادەست دیوان بکەیت. هندک میدیایên xwecihî ji Sûrî ragandin got danûstandin di navara rejîma Sûriyê û çekdarên PYD got beşekin ji çekdarên Sûriya Demokratîk de heye derbarê çarenivîsa dîlên Daişê yên li cem çekdarên PYD. Tora Ferat News ya xwecihî li ser zarê cêderên xwe belav kiriye got rejîma Sûriyê dixwaze dîlên Daişê yên ku li cem çekdarên PYD ne wergirin di danûstandinên di navara wan de û çekdarên PYD de. Her li gorî zanyariyan got danûstandinên dawî de derbarê radestkirina bajar û bajarokên Kurdistana Sûriye ji bo rejîma Sûriyê, rejîma Sûriyê daxwaza radestkirina dîlên Daişê yên biyanî got li cem PYD ne ji bo xwe kiriye. Li gorî zanyariyên arkê got hejmara girtî û dîlên Daişê yên ku li cem çekdarên PYD ne derdora 2622 girtî ne. Di nav wan de 584 jinin û 1248 zarok jî hene. Goneha ew di kampeke taybet de girtîne û dibin çavderiyeke taybet û bihêz ne. Beryana jî Ajansa Nûçeyanî ya Almanî li ser zarê jêderekî xwe ragihand got derdora 907 girtiyên Daişê li cem PYD hene ji 48 welatan e. Kopraniya wan ji Amerîka û Fransa û Brîtanya û Belçîka û Şîşan û welatên Yekîtiya Rûsî ne. Her wiha ji welatên Erebî jî hene û eşkere kir got 10 girtî li cem wan hene êrişên terorî li welatên Ewropî pêk anîne. Ji destpêka şerê Daişê bi sedan çekdarên Daişê bûn dîl û girtî di destê çekdarên PYD de. Lê her dem û demekê çekdarên navborî hejmareke girtiyên Daişê serbest berdidan. Bi riya destpêşxiriyên taybet ji serokên hozên Ereb di deverê de got ev yek bûcihê nerazîbûna aliyên xwecihî û navdewletî. gelek sînaryo tên esaskirin ji bo rêvebirina Rojhilatê çem Feratê di nav de jî deverên Kurdistanî li Kurdistana Sûriyê û li gorî jêderan Amerîka dixwaze peymanên xwe li Rojhilatê çem Feratê bi cih bike ew jî piştî vek şanê. Ji berî ku welatê Amerîka xwe ji Sûriyê vekşîne dixwaze hevpeymanên xwe li şûna hêzên xwe bi cih bike û paş re vekşe bi mebesta danana sînorekî ji hejmûna Îranê re li Sûriyê. Malpera Bas News ya Nûçeyan li ser zarê jêderekî Sûrî ragihand plana welatê Amerîka li Rojhilatê Feratê di nav de deverên Kurdistanî piştî vekşana wan bi cihkirina hêzên hevpeyman ji Amerîka re. Wî jî derî eşkere kir ku welatê Amerîka dixwaze hevpeymanekî nû ku ji Iraqê û Tirkiye û Herêma Kurdistanê û leşkerê Roj pêk tê durust bike û Rojhilatê Feratê radestî wan bike ta ku hejmûna Îranê li ser wan deveran newe ferezkirin. Wî jê derî eşkere kir ku Rûsya ew proje Amerîkî qebûl kiriye lê belê tanha Tirkiye ew proje nepejiraniye. Lewma Amerîka fişarekî mezin li ser Tirkiye dike ta ku razî bibe li ser projeya Amerîkî. Ji ber wê yekê jî gropên çekdariyên bi ser Tirkî ve li derdora Minbic rawestana û çaveriya biryarên Tirkî dike. Ji alîkî din ver rejîma Esed ketiye di helwêstekî tengav de ji ber ku projeya Amerîkî li dijî hejmûna Îranî li deverê û Rûsya razî ye li ser wê projeyê. Jêderê Bas News eşkere kir ku PKK jî li dijî wê projeyê rawestaye û ew yek bi eşkere li ser zarê Cemîl Bayik serkirdeyê PKK hatiye ragihandin ku ew ê li dijî her hevpeyman û projeyekî li dijî Îranê rawestin. Cemîl Bayik di dema borî de ragihand bû ku Amerîka dixwaze hevpeymanekî li dijî Îranê durust bike û ew ê li dijî projeya Amerîkî rawestin. Jêderê taybet eşkere kir ku PYD jî li gel PKK dibêje ew ê li dijî projeya Amerîkî li Sûriyê rawestin.
لێبەلێ دداوی de nikarin li hember projeya Emerîkî rawestin. Tê pêşbînîkirin ku welatê Emerîka wê rojhelatê çemêferatê di nav de deverên Kurdistanî radestî hevpeymanên xwe bike ji berî ku jê derkevin û ew proje di sala niha de wê were bicihkirin. Di hevdîtinekê de legal kanala CBS Lindsey Graham sînatorê Amerîkî got ku Amerîka li Sûriyê sê armancên wê hene. Ya yekê jî her demekê hêzên Amerîkî ji Sûriyê vekişiyan pêwîst e garantiya parastina Kurdan hebe û Kurd rastî komkujiyan nebin. Lindsey Graham sînatorê Amerîkî dibêje ew baweriya Amerîka bi Tirkiye nîne ku Tirkiye wê Kurdan biparêze û pêwîst e Amerîka garantiya jiyana Kurdan misoger bike. Heftiya borî Lindsey Graham sînatorê Amerîkî li gel Donald Trump serokê Amerîka civiyan û piştî bi dawî hatina civînê siyaseta Amerîka li Sûriye hate guhertin wê ku were zanîn çi di civînê de were behs kirin. Di hevdîtinekê de li gel kanala CBS Graham got Amerîka li Sûriye sê armancên wê hene. Armanca yekê her demê hêzên Amerîkî ji Sûriye vekişiyan pêwîst e garantiya parastina Kurdan hebe û Kurd rastî komkujiyan nebin. Wê sînatorê Amerîkî got jî ji bo destxistina parastina Kurdan baweriya Amerîka bi Tirkiye nayê ku yê parastina Kurdan bike û nimûneya lêpirsînê li Beşar el-Esed serokê rejima Sûriye ji aliyê Vladimir Putin serokê Rûsya anî. Aruha Graham got jî ku pêwîstiya Amerîka bi planeke bihêz heye da ku Kurdan ji Tirkan û aliyên din biparêze. Derbarê xala duwem û siyem Lindsey Graham got pêwîst e Amerîka piştrast be ku careke denê rêxistina terorîstiya Daişê serê xwe bilind nake piştî vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê. Pêwîst e rêlê Îran were girtin da ku Sûdê ji biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nebîne. Ketê xuyakirin ku Donald Trump lezê di biryara vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê kir û roj bi roj poşmanbûna Trump tê xuyakirin û hewlên ciddî ji bo vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê nade û ev çend dilrehetiye li cemgelê Kurd li Rojavayê Kurdistanê dروست dike. Şêwirmendê Ewlehiyya Netewî Amerîkî John Bolton ragihand ku vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê girêdayiya bisozên Tirkiye ve her wiha parastina hevpeymanên Amerîkayên Kurd li Sûriyê. Boy, am I glad to see you here. Şêwirmendê Ewlehiyya Netewî Amerîkî ragihand ku vekşandina hêzên welatê wî ji Sûriyê wê were bêkanîn hevdemî garantiya parastina hevpeymaniyên Amerîka li Sûriyê. Di Kongrekê Rojnamevanî de li gel Serokwezîrên İsraîlê Benyamin Netanyahu şêwirmendê Ewlehiyya Netewî Amerîkî John Bolton ragihand got ew ê biryara serokê Amerîka Donald Trump bi vekşandina hêzên xwe ji Sûriyê guftûgo bikin. Rojnameya Dîût Ehranût li ser zarê Bolton eşkere kir got vekşandina hêzên Amerîkî ji Sûriyê girêdayî sozên Tirkî ne derbarê parastina Kurdan li Sûriyê. Her wiha parastina hêzên Amerîkî dema got xwe ji Sûriyê vekişînin. Her derbarê Kurdan Bolton diyar kir got helwesta serokê Amerîka ew e got nabe Tirkiye Kurdan bikuje û vekşandina Amerîkî ji Sûriyê cîbecî nabe eger rêkeftineke bi Tirkiye re neyê îmzekirin tê de Kurd werin parastin. Bolton beriya seredana xwe ji bo Tirkiye jî eşkere kir got Amerîka tu êrişên leşkerî ji aliyê Tirkiye ve di Sûriyê de naxwaze eger ne bi hemahengî bi Amerîka re be. Derbarê hebûna milîsên Îranî û yên Hizbullaha Lubnanî di Sûriyê de Bolton tekezî li ser giringiya parastina İsraîl û hevalbendên wê yên din di deverê de kir. İsraîl her dem û demekê dibêje got hebûna milîsên Îranî û Hizbullah de di Sûriyê de metirsiye li ser ewlehî û serweriya İsraîlê. Lewma her dem û demekê êrişên asmanî li dijî wan milîsyan li Sûriyê bikartînin. Di helwestina nû de derbarê vekşana Amerîka ji Sûriyê berpirsina pila bilind de Wezareta Derve Amerîka de ragihandin ku tûxuşteyên vekşana hêzên wan ji Sûriyê nehatine dest nîşankirin. Berpirsine Pilebilind de Wezareta Derveya Welatê Amerîka de ragihandin ku tu xeşteyên vekşana Amerîka ji Sûriyê nehatine destnîşan kirin û eger heye hêzên wan bimînin ta ku rêxistina Daeş ya terorîst li Sûriyê were ji nav birin. Wî berpirsê Amerîkî eşkere kir ku ew ê çarekê ji têkbirina rêxistina Daeş ya terorîst re bibînin ta ku were ji nav birin di hevdemê ku Amerîka nebi niyaze demekî dirêj bimîne di Sûriyê de. Ji aliyê xwe ve Ajansa Reuters li ser zarê berpirsine Amerîkî belav kirin
کو وکشانا هیزین امریکی ji Sûriyê eger heye çend mehan dirêj bike bê ku ew jî demê dest nîşan bike. Lê Washington paytexta Amerîka kongerek şêwermendî di navbera welatên hevpeyman di şerê rêxistina Daişê de hate lidarxistin, têde beşdarbûyan mijara vekşana Amerîka û bandora wê li ser welatên hevpeyman di şerê Daişê de gengeşe kirin. Di hevdemê ku pêwîst bû şerê rêxistina Daeş ya terorîst gengeşe bikin. Armanca Kongir ku wezîrên heftî û neh welatan yên ku hevpeymanin di şerê rêxistina Daişê de di heftê meha duwan kom bike ta ku şerê Daişê gengeşe bikin. Lêbelê Kongirê destpêkê biryara serokê Amerîka Donald Trump ji vekşana hêzên Amerîkî ji Sûriyê guftego kirin ji dêvla şerê Daişê. Tê zanîn ku serokê Amerîka Donald Trump di 19 berçila salaborî de ragihand ku ew ê di demekî Kurd de tevahiya hêzên xwe ji Sûriyê vekşînin ji ber ku şerê rêxistina Daeş ya terorîst li Sûriyê bêdawî hatiye. سەرۆک ئەمریکا دۆنالد ترامپ ئاڵوێستەکان و دەربارەی بەخشانە هێزن وڵاتی خۆی ji Sûriyê نیشاندا di کۆنگرەیەکی ڕۆژنامەوانیدا سەرۆکی ئەمریکا دۆنالد ترامپ تێکەزیر سەر بەخشانە هێزن وڵاتی خۆی ji Sûriyê kir û got ku wê qet negotiye ew ê hêzên xwe ji Sûriyê bi lez vekşînin. Trump هەروەها got ku ew rêxistina Daişê ji nav bibin beriya demekê jî serokê Amerîka berya twîtekê ragihand bû ku ew ê hêzên welatê xwe ji Sûriyê vekşîne ku ew yek jî bi xwe re karvedaneke herêmî û navdewletî anî holê û piştre çend helwesteke zelalkirinê ji aliyê Trump û rêveberiya Amerîkayê ve derbarê wêyekê derketin. ڕاوێژکارێ ئەولەیە نەتەویە کۆشکە سپیە ئەمریکی وشاندا پێرە گەشتنە ئەنقەرەش بەرپەیوەندیان بە بەرپرسنە تورکیەرە درست بکەن. ئێرۆ ڕاوێژکارێ ئەولەهیە نەتەویە کۆشکە سپیە ئەمریکا جۆن بۆلتۆن وشاندا پێرە گەشتە ئەنقەرە ئەوژی بەمەبەستە کوڕەوشە سووریە بەگشتی و ئەمن بجێ بە تایبەتی و شەڕێ تەرۆران پەیوەندیان ئابووری دنابەرە هەردوو ئالیاندا گەنگەشە بکەن. ئەوشاندا ئەمریکیە کو ژێ ئیسرائیلە گەشت بۆ تورکیە هەر یەک ژێ سەرۆکێ ئەرکانە گشتی جەنێرال جۆزێف دانفۆرد و شاندەرێ تایبەت ji بۆی سووریە جێمس جێفری لە خۆت گرت ئەوشان دوێ ڕۆژە سێشەمێ بڕێبکەوێ. بەڵێ تەماشەوان نێژە ji بۆی گۆتوبێژێکە بێتر لەسەر داوین پێشهاتێن هەفکێشە سووریە بگشتی و ڕۆژاوای کوردستانê بێ تایبەتی نهاترە ئەسکەی بە شڕۆڤەکارێ سیاسی مەنال حیسکۆ لە گەلمنە مامۆستا مەنال دەمباش ڕۆژ بڕۆژ ئەو هەفکێش تێ گوهارتن لەگەر هەر تویتەکێ لەگەر هەر لێدوانەکە بەرپرسێکی ئەمریکی شرۆڤێ نو تێنە کرن لە داوین داخویانی دەژی لێنزی گراهام سنەتۆری ئەمریکی گوت و پشتی جوینێ لەگەڵ دۆنالد ترامپ سەرۆکی ئەمریکا سیاسەتە ئەمریکا لە هەمبەر کوردان ئەنگۆل سووریێ باوایەکی بەرچاو هاتە گوهارتن ئەو گوهارتن دێ سیاسەتە ئەمریکادا ئەرێنیە یان نەرێنیە ji بۆی کوردان. رێز و سلااف ji بۆی وە ji بۆی تەماشەوانی وە گەلک سپاس مامۆستا. براستی وەکەوە خۆشیکێ ئانی زمان ینی ترامپ دەستپێکێ دەوەختێ گوت گۆ ئەمێژی سووریە خۆڤەک شێنن ئەوی و ئەو مەسەلا کۆ گوت و کارێ حتا ئەمبێژن 100 ڕۆژی بکشێنێ و کارێ زێدەترژی کێ ببێ دوێ دەرێدە ینی خویایی بوو ئەن و ترامپ وەکە گۆ ئەوژی دبێژێ ینی نەگوتیە هەمە ئەزێ وەرم و دیرەک خۆشناوا سووریە بکشێن و ڕەوشێ وا بەردم ji ber دوێ دەبێدە ئاخافتن هەبوو ئەن و ڕەوشا سووریە ئێ چاوە بێتە چارەسەرکردن و سیناریۆیان نو di sala 2019 دەش بۆی لەڤهاتنێ ئێچی بێ و دوێ دێدە هەنێک سیگنال دەرکەتن و تایبەتی ئیسرائیل و رووسا دوێ دێدە لەڤهاتن چێ بوویە و ji aliyê dîve neqebêna Amerîkiya û dewletê dorûber de yanî mîna Misrê, Siûdiyê, îmarat ewa levhatin çêbûye ew na ê niha bête zelalkirin lê li gor gotina em bêjin Abraham piştî gorûniştina bi Trump re rûşrast ew û 6 kesê dîtir kê jî kê ji civata pîra bi taybetî li dijî biryarê derketin ji ber ewa got ev biryar îro ev vekş yanî tête xuyakirin şikestinek ji Rûsa re ya ji Amerîkiya re bibûre ji ber hêjîkê Amerîka heta weke vê gavê neqebêna wê û Rûsa de bixwaze û nexwaze jî kê rast e şerê sar dema derbas bûye yanî em bêjin dema Îtîhad Sovyetî û mueskerê
غربي لهيجي او فكره مايه بكي دستي وينا لسر دنيا بكي بريارات دنيا بدي جبر في امريكا از بخوا كشخص وقالك جارا قلت امريكا بو رحتيه جورجلات درناك يعني باشا ما مستعمل اب گوتناک و امریکی دما داوید تکزیل ستکن اوجی پاراستنا کردانا ج ترکیه دخوازا بچن دل ترکیه کرن هر ایرو لنزی گراهام گوت کو باوریا امریکا به ترکان نینا کوی کردان بپارێزێ و کورد ڕاستی کۆمکوژیان نایەن چ شڕۆڤە ژەرەتێکردن ژبەر چێ دوو لێ دوان بێژن بەروڤژی هەب ناکێ بەروڤژی هەب لێ دکێک و واتەیە شڕۆڤان لێ دوانên ئەمریکی بەرەف چووە ئاقارێکی بەچن دوێ دا براستی دوێ ئەم دنەرینا لێ مەیزێنجی ئالیکی ڤڕاستە ینی وەختێ گوتبێژێ تورکی بخۆشی دەولەتێک کە داگرکار تێتە حەسێبێ حەقێ ملەتێکی کورد ئیرۆ کە 20 ملیۆن زێتر دەبن دەستێ وێ دەیە چاوا ئێ تورکی کاربێ ملەتێ کورد لە کوردستانە دەبن دەستێ سووریە دەبێ پارێزێ نەڕاستە ینی دوێ دێدا دوارێ دیتنێ زەلال و vekirî de duwarê استراتîjî de hevdû nagirê yanî dema mirov lê mêzênê lê ji aliyê dî Tirkiye ve ev bixwe jî fişarin li ser Tirkiye ji bo xatirê got qebûl bike ew em bêjin levhatina got Amerîkiya bi Siûdiyê û îmarat ware kirî ji ber em bixwazin nexwazin na kokîk navbera Tirka û Siûdiyê daye û Qatar ji aliyê dî Tirkiye ve divê de dixwazin got fişarekê bixne ser Tirkiye de daqane Tirkî qebûl bike bikevê ewî xeta Amerîkî xeta goîr bi Siûdiyê û îmarat wa vegirêdaye Sûriyê bêta parastin û devera Kurdî bigiştî em bêjin ji ber got ew mehwerê Sunnî di deverê de ev ya got berjewendiyê Amerîka tê de ê got wê de dikaribin destê Îranê ji deverê xwe dikin te bixwaze nexwaze yanî divê Tirkî beşek ji wî mueskerê li dijî Îranê bê heta dikaribê destê Îranê Sûriyê xwe dike divê Tirkî nav wê levhatnê debê yanî ji alîkî ve Tirkî dwarê diplomasî de dikşênin nava xwe û ji alîkî ve jî fişara dikine ser de dibêjinê de yanî her te qebûl neke te mare nebe ser êş karê ji te re çêbibe waz bawerim di Tirkiyê di dawî de qebûl bike bikeve sefa Amerîkî de مستعمل te behsa derxistina Îranê ji Sûriyê kir dema ku Cemîl Bayîk dibêje Amerîka dixwaze hevpeymanekê li dijî Îranê durist bike hevpeymaniyekê û eger hatû hate duristkirin ew hevpeymanî em ê weka mertal li dijî wê kar bikin ev gotin heta çi astekê ya çi radeyekê ziyanê bi dozê digihêne bi hevkeşa siyasî ku Amerîka weka niha dê xuyakirin berevaniyet ber Kurda de dike بێگومان ینی دەستپێکا گرتنا ئەو جەلان دا gelek ئاگادایی هاتن ینی ئەو جەلان بخوا dibêje dibê Cemîl Bayîq di proja Îranê de yanî ew wî bixwe hişkere kiriye ev tiştîhana ne got em vî tiştîha dibêjin lê di dema dawî de yanî bi zelalî hatiye xuyakirin û pekekê qendîl di proja Îranê de ye û pir tiştê wê hatine xuyakirin duwa biyarê got di sînorê Kursana Îranê de weke dibêje rojhilat dekirin û di nava Kerkûkê û Musilê de me dîtin bê çata kirin Çingalê de û biyara dawî wextê got hata axaftin got ê pêşmergê roj derbas bibin bi hişkere li qamişlo levdûr û niştin û bi zilamê rejîmê û Îranê re Îranê ji wan xwest û divê hûn vê projeyê qebûl nekin ji ber heger hat û proje em bêjin Îran destê wê ji deverê bête birîn yanî tête wê manê divê Hizbullah divê ميليشياتي شيعي عراقي دفي باكاكي دفي اف حمو جفي دري اي حمو كفنت ناف تحلوكي دا وقنديل بتيبتي دباش دم قطب بي يعني مرنا قنديل هشكره دبي دوي دري دجبر تجهي وين ما يدراستي دا زيدي صلاه داريا جو ايرو دو كردستان دبن دستي سوريا ددكي جميل بايخ دفي فكري وهشكره قوت وافاناجي كي قوتنا كدفي سباسياوي بكن جبر ميرك زلال كر انه بريداني خو بيراني را افتشتكي هشكره نفشارتيا لي وقت تعداي بێگومان پارتیەکە گۆ ئەمریکا وێنا دبێژێ پارتیەک تێرۆرە و ئەو ژیکێ خۆزەلال دکێت بێز ئیرانê vegirêdayî ئەvê تعدایiyê pir yekîtiya mala Kurd bike تعدایiyê doza Kurd bike bibe sedemek di pêşiya rêgirtina levhatina siyaseta mala Kurdî de pêş da باشە مامۆستا منال ئەمریکا li gorî ku jêderan daxuyakirin Amerîka wê rojhelatê çeme feratê radestiya hevpeymanên xwe bike piştî vekşanê Amerîka beriya niha gote Tirkiye got hûnê li cihê min şerê Daişê bikin Amerîka Tirkiye di heman demê de dixwaze alîkariyê ji Amerîka kir ev hevpeymanên ku Amerîka amajî wat kir û behsa wat kir kîne kî ji alîne gelo Kurd wê di nav wê hevpeymaniyê de bin yan ne
دەستپێکێ دەبڕاستی ئەز وەکە شخص گەلک سپاسیا سیاسەتا ترامپ دکەم ji ber got Trump di siyaseta xwe de zelal û vekiriye. Trump bi hişkere dibêje yanî gereke dewletê deverê em bêjin nakokiyê nava bi destê wa bête çareserkirin lê em ê piştgirtiye bikin ji ber berjewendiyê me têdena. û ev siyaset siyaseteke vekirî û zelal e. Dema got bibûre dema wer rewşa Sûriye çareser bikin. Trump projeyê ew bû enû leşker di destpêkê de îmarat bê, Ordin bê, Misir bê, Cezair di nav meselê de bê û gava di duwa Siûdî bê ji aliyê xwe ve ji ber got pêşî Siûdî nexne projeyê de ji ber Siûdî û Türk hinek nakokî hene pêşî ev dewletê dî dine pêş lê piştî got weke niha gera got John Bolton derket û yek jêjîkê İsraîl bû û Tirkî bû ji xwe ji bo xatirê evê projê bi giştî münaqeşe bikin. Dema got proje Amerîkî bê divê Kurcîkê parçek ji wê projê bin û bi taybetî divê pêşmerge di nava wê projê de bin ya navna projeyê ne timam bê. Yani beşek jêzê Erebê Sûrî ne. John Bolton ku serdana İsraîlê kir û Tirkiye mamosta Menal. Bêguman ev yek ji nava axaftinê wan ne levhatnê got deverê de çêbin ji ber got em bixwezanin Amerîka gihata bahwerîka dawî انه خطريات لسر اسرائيل تنج اليه ايراني ونافا وروسا جي اف قبول كر يعني اسرائيل كاري خو بباريزي كاري شري ايراني بكي دميني دفي بدستي دولتي عربي دولتي او دوروبر دفي دستي ايراني دفري قد كنجبر امريكا ناي خناك شي شرك يعني لشكري خناخي ودي ده لشكري دولتي عربا بكيني وجبرويجي كي امارات واغوت ام حاضرن وافكرنا ام بصاده واجي كي الشام يعني يك جوي بروجيا ام حاضر سوريا اواجي بكن دماغو دستي ايرانيش دفري دركبي افل غورغول لستر وقت بي دبن طاوله دلفكرنا يعني بيغو ما دبي كرد دنافا في بروجي دبن لي او برساغو تكر نسبتي قنديل وجميل بايقو ايرانيها افي بيتا بروبليمك گوسر ايش كردار چيكي لفهاتنا مالا كردي يعني كردا بكي بارچك جوي او هف بيمانا نقبنا دولتي عربي ودور برده جبر پيشمرگتينا قبول اشتاليه وابا ترکیه هنک سر ایشاییه چکن و قندیل جی آلی خو سر ایشاییه چکن لی بدلاوی از دوی باور یه دمه پروژه امریکی بسر بکوه و امید ناوی پروژه گو ای سر کفتن جبوی ما باشا ما مستعمل دما ان هذا اقرا بقرا رجيما اسد هيا درباسونا تركيا هيا درباسونا هيزن عربي كو دبري بتمامي بقرن جهرسي بجاردا جهرسي اقرا انگو سيناريو هاتا دوزا كردي برجانديه بهتر كوده ديو كيجا جواناكي بهتر ضمانات تدهنا كما في كردا نونا بن بيكر وما في واب دستورن دفع دريدت في ام زلال بن دفع خنا خابين بن نافي نتوي وجيرانتي وبراتي دفع ام فاغوتنا خنا خابين دما غو ريجيما اسد فغري ودس دين اسد دفري يعني اسد تموتم غوتيا وليد المعلم غوتيا زلامي ويد اف ان دا غوتنا جعفري ويدي تركي غوتيا تدوز الجامعه تونه يعني حقي مواطن للجماعه دما غو ريجيم فغري تيتوي معني اي ريجيم قوت فغري او اداره ذاتي او غو تسليمي واكا ساكر ويش دستي وانا ورغري اي واكا زلام شخوره بيك بيني ويش اخي ما في كردال بر بياتشي هاگا تركجي كي بين ام بروجا تركاجي برچاودين كيم زيدا ترك ريجيم ندوري هفدو بالنسبه برسا كردي لي دماغو اف دولتي غو بروجا امريكي دنا اورن ونهلن غو دستي تركاب زيدا دريج بيان جي ريجيم بكوي دفريدا ويش اخي باراستنا دفري اي مجبور بنغو كردا بكنا شريك خورد نافا وينادا و اف د باوریم د بهتر نزیکا بهتر باشتر جمره وکن نتوکی کرد جبر از گلک جارات بیجم لفهاتنا دغری چج آلیه ترکا و سوری و به چلاری عراقی و ایرانی و به لفهاتن و دموکراسیت ند برجوندی ملت کردیا تیک چونا دفرید برجوندی ملت کرد دوی ام وب زلالی بیجن دوی ام راستی و نال سر طاوله دینن دوی نه ام جردور خوش بکن و ام پارچک جنتوی سوری نه ام به ترکیه نه ایران نه راست اف دولت بخونه یگم داکر کر یگم چهار پارچه کرد و یگو ناکوکی ناوا ما د پیک اینه چت کر کوکی د به چت دفرید ترکیه د به دوی ام بهتر به پیمانه نافدولتی ای مازن ربن ایگو پروژه مد نافاوا ده ای چاره سر ببه و ام جوینا نترسن ام زلالی بیشن چی خا قدر واکر یجی که گو ایرو اف جیرانی من عبدنا وا جیرانا دنا لی حتی وک وی ساعت اف جیرانا نگهانه وی باوریه کملت کی 40 مليون زیاده تر حقی وی مافی وی د چاره نسیاوی دایا ملت کی نه ترکه نه عربه نه فارسه ملتك زماني وي كرديه خوارناوي كرديه تشك وبركي كردينا حقي وي دولتا كردي هيا ام جوي فكري شوفيني عنصري دركفن جوي ترساوانا دركفن وام بوي براتيا نراس خوجي دور بكن باش ام نابجنا كرمكه باشا ما منال دما هذا
کەنەکە پێشنیارە کرد و کۆنگرێکی ڕۆژنامەبانیدا چەند بریارێک دەرکرد ئەم بە خوێندن ئەوانش بۆ یەکبوونە ناومالە کوردی چاوەتێ نرخاندن نەرینەتە ژێرە چییە؟ باوەریە میدا هەکەر ئەم وەرن دیستەژی وەکە گۆمانی زمان ئەم بخۆرە ڕاست بن بەر گۆ ئەم بلەتی خۆرە ڕاست بن ینی ئەف بخە پێکەنینە ینی یەک ژێ پرۆژە ئەم بێژن کۆنگرێ نەتەوی گۆنگرێ نیشتیمانی کوردیا گۆ بن سیوانە جەنابێ سەرۆک دەولە هەولێرێ لەدار هاتە هەر چاپارچێ کورسانی ئەو بازارەکە ئەvê گۆ ئەف کەس ئیرۆ دباکن پێکەنینە خاپاندنا ملەتێک کوردەژی بەر ئەوانە دتەنگاسیەکێ دەرباس دەبن دخوازن گۆ ئیرۆ تەفگەرا سیاسی و بتایبەتی ئەنە کەسێ بکنە شریکێ خوا دوێ خرابینە گۆکردنە باشە پرسەکە پر زەلا لەوێ دەری هەیە چاوا کەسێک هاتیە وەکە کەنەک و بناوێ کۆنگرێکی نەتەوی دباکێ و ئەو بخۆت بێژێت بێ مە مەرحەلا نەتەوی دەرباس کردیا ئەم دۆزامە نەدۆزا مافێ ملەتێک ینی دۆزێت قەومی نەژنوورە و ئەف تشتێ وەهانە دیموکراسیەتا دەولەتێ دۆروبەرە دیموکراسیەتا دنیای ساغا بێگۆ مافێ ملەتێ کوردێدا بێ ئەنە کەسێ پرۆژاوێنە پرۆژەک نەتەویە پرۆژەک و داوا مافەکیش ملەتێ کوردرەتکێ هەکەر ئیرۆ ئەو مافانەت فدرالیە دەبێت چی دەبێ لێ دبیر و ڕاماندا دوارە استراتیجی دە پرۆژا نەتەویە باشە پرۆژەک نەتەوی و پرۆژەک گۆنەتەویە دەرباس کردە جامێرە کەتنە وارێ ئۆمەویەتێ دە بەلکی ئەفریقیا دەیانجی مەریخ دەدەرکەون ئەمەی چاوا بڤانارە تێ لە هاتنێ و نیشتنێ بکێ سەر چه ئاساسیە ئەvê قبول بکن ئالا کوردی بێتە هەڵاندن و سوورەتێ ئۆژلان باوێژن ئەvê قبول بکن vەگەرنە هەولێرا ئەول و هەولێرا ددووە و دهۆکێ ئەvê قبول بکن مافێ ملەتێ کورد وەکە نەتەو بخوازن divê em xwe nexapênin divê em vagotina new nexapandin û nekevin باشە مامۆستا منال دەمان هادە چوەرێکردن باشە شتا هەری باش دەمان هادە وەرێکردن ژعالی ئەنگۆ ئەوەی کوژعالیێ ژالیên کوردی تێخواستن چییە؟ ji aliyê Kurdî ve dibîr û baweriyê bide heta weke vê saetê tevgera siyasî Kurdî em bêjin di beşê Kurdistana dibin destê Sûriyê de mixabin Kurdistana Tirkî yanî em bêjin Bakur fikir têde nema millet têde nema hemîjîkê hate xuyakirin çabû Kurdistana Rojhilat yanî kêm zêde dwarekî siyasî diplomasî de camêra baş xebata xwe dikin li başûr îro siyaseta Kurdî di baweriyê de bi serkeftiya pisaya Xwedê û cenabê serok û siyaseta zanebûn û nehişt goşer çêbibê gihana astekî baş li Rexêma zelal bûye tevgera siyasî Kurdî kî fikrên netewî parêzê û kî li dijî fikrên netewiya îro beşê tevdemê diyar e بەشێ سیەمین شێخ ئالی و کەسێ وەکە نسرەدین وە ئەو ژیت بن وێ سیوانێ دەنا ئەنە کەسەیە گۆ حتا وەکە vê سعاتێ دەستێ وێ نەبوو بخوین دەستێ خۆ نەدا دەولەتێ دۆروبەر ڕاستە دناوا تحالفێ دێ و تحالف ستەمبۆلێر بەس نای وێ معنی گۆتێکی دیێ بترکارەنە ئەف دوارێکی دیبلۆماسی دا هەمی کەس زانەبوونی و ڕاستی دەزانێ ئەنە کەسێک کە وەکە ڕێخستنە پاقژ کوردی سافیما هەکەر چقا رەخنە و کێماسیژی کێ لەسەرن ئەز هێویت کەم نەوێتە خاپاندن نەوێتە بەرڤاش شیعاراتە و نەکەوێ بنوێ بعربیت بێ ئڕهابا نەفسی دەدبن سا ناوێ یەکیتیەکێدا ئاv یەکیتیەکە دەڕەوە یەکیتیەکە ئەسا ژێرەتونێ خاپاندنە ئەنە کەسێ دەما ئەنە کەسێ نەب شەرت مەرجنە زەلال و دیار و خویایی بەرپێهارێ بەرەلبەر خۆ بدن تەفگەرا سیاسی د کوردستانە سووریە دە زەلالەش عالیە هەمی کەسەیبا طرفێک ڕەخێ دژمنە طرفێک پرۆژە نەتەویە پرۆژە نەتەویە بسەر بکەوێ چی خات زەحمەتیێرە دەرباس بێ ئەز نەبوا گوتنێ وارارەمە ئەز نەبوێ یەکیتیا مالا کوردی بدەڕەوارەمە ئەز یەکیتیا ڕاست و درست دەما یا گۆریاوی زەلال و خویایە گەلک سپاس بۆی شرۆڤەکاری سیاسی منال حسکۆک و درێ سکایبە لەگەڵ من بووی گەلک سپاس مامۆستا مایکل ئێزنشتات ڕێبەبەرێ پرۆگرامە ڤەکۆلینا لەشکەری و ئەمنی لە پەیمانگا واشنتۆن بۆ سیاسەتا ڕۆژهەڵاتە نەڤین بە ئەلیکاریە نەداف بن حۆر ئەفسەرێ پلەبلندی ئارتێشە بەرەوانیە ئیسرائیلێ نویسیە کۆ لە ڕۆژهەڵاتە ناڤین پێشبینی تێکردن و شەڕێکی مەزنە بەرە ئیسرائیل و حەزبوڵای لوبنانیدا وەرێ ئەنجامدان. توێژەرێ سیاسی و ڕێبەبەرێ پرۆگراما ڤەکۆلینا لەشکەری و ئەمنیە لە پەیمانگەها واشنتۆن بۆ سیاسەتا ڕۆژهەڵاتە ناڤینە دێ شرۆڤەیەکێدا ڕاگەهاندە گۆ di sala 2019 de cavereya destpêkirina şerê mezin li rojhalata navîn têkirin. Michael Eisenstadt rêveberê programa vekolîna leşkerî û emnî li peymangeha Washington bo siyaseta rojhalata navîn bi alîkariya Nedav bin Hor efserê pilebilindê artêşa berevaniya İsraîlî nivîsiye. Ku li rojhalata navîn pêşbînî têkirin ku şerekî mezin navbera İsraîl û Hizbullaha Lubnanî de wê were encam dan. Eroha Eisenstadt got ku İsraîl û Hizbullaha Lubnanî wê du aliyên serekeyê şarbin
و چەندین میلیسیاتن شیعە مەذهب و رێژیما ئەسەد وێ تەڤلیوی شەڕی ببن و شارێ دەرباسی ناوچەین دەردۆرا لبنانê û İsraîlê jî bibe. Şrovekarê siyasî dibêje ku ev pêşbînî hatine kirin piştî piştgirêdanê bi alozên dawiyên navçeyê bi taybetî şerê ser sînorê İsraîl te kes kir ku eger heye şerê navbera İsraîl û Îran de li nava xaka Sûriyê rû bide. Êzîniştat û Bin Hûrê dibêjin matirsiya İsraîl ji du tiştên sereke heye. Eke ji wan Hezbollah dixwaze çekên pêşketî bi alîkariya Îranê li ser xaka Sûriye û Libnanê durust bike ku ew çek karin jêrxaneya İsraîlê biroxînin. û ya duê ew e ku Îran dixwaze Sûriye bike bingeha encamdana êrîşan bo ser İsraîlê. Twêjerê siyasî û fermandarê leşkeriyê İsraîlî te kes kirin ku İsraîl hewla parastina xwe dide ji encamdana şer. Lê di heman demê de İsraîl qebûl nake ku metirsî li ser durust bibe. سەرۆکê دەستەیە دانوستاندکارە سووریە نەسرە لە حەریری ڕاگەهاند و ئەو بەهێڤینە وڵاتیان عەرەبی دووبارە بە بریارە خۆدەیەک و دووبارە بەکردنە تێکلیان بە ڕژێمە ئەسەدرە بچێ و بەرژەوەندیە ملەتی سووریە لە بەرچاو بگرێ و پشتاخوا نەدنە ملەتی سووریە. دێ کۆنگرەیەکی خۆی ڕۆژنەمەبانیدا ئیرۆ ئەلحەریری گوت و ئەم لە پێشیە قوناغەکە دیرۆکینەیان دەبێ ئەم دەرفەتێ زیاتر بتنە ڕژێمە ئەسەد یان نە وگوت کو ئەو بێهێڤیە سەرۆکێن عەرەبان دەفژێ ملەتی سووریە بەرنەدەن. دێ بەشەکی دنێ کۆنگرەی خۆدا ئەلحەریری تەکەس کرد و دەبێ کۆمیتا دەستوری لەژێر چاودەریانەتەوەی یەکگرتی دەبێ و دەزانین کو هەنێکالین ناودەوڵەتی هەنەد دەدنە خویاکردن دخوازن خۆ بدزن ji xalên nakok dê komîta destûrî de. هەروەها سەرۆکێ دەستەیە دانوستاندکار یا ئۆپۆزیسیۆنا سووریە نەسرل حەریری تەکەس کرد کو ئێران و میلیسیەن بێسەرڤە جودابوونەکە تایفی لە سووریە پەیداکردن هەروەها بوونە سەدەما کوشتنە بە هەزاران سیڤیلێن سووریە و بە میلیۆنان دەربەدەر و کۆچبەرکردن. گوتنێن ئەلحەریری تێندە دەمەکەدە کو ئەمریکا ڕاگەهاند کوێ هێزن خۆیان لەشکری ji سووریە vekşînin piştî ji navbirina Daişê lê gorî ku serokê Amerîka Donald Trump dibêje. بریارە سەرۆکە تورکیە سەردانە رووسیا بکە و چەندین دۆسێن گرێدای بڕەوشە سووریە بە لەگەل سەرۆکی رووسیا گوتوبێژ بکە. ئەژانسە ئەنادۆلیا تورکی ڕاگەهاند کو دێ vêmêhêda Recep Tayyip Erdogan سەرۆکەی تورکیا وێ سەردانە رووسیا بکە و لەگەل ڤلادیمیر پۆتین سەرۆکی رووسیا وێ ڕەوشە سووریە گوتوبێژ بکە. هەروەها ئەژانسە ئەنادۆل ئەشکەرە کرد و دۆسەیە کڕینا موشەکێن S-400 ژالیە تورکیا بەوە یەک ژێ مژارێن گرینگیان گوتوبێژیان بن. ڕۆژنامەیەکی ئاشکەرە کرد و تورکیەش بۆی شەڕە ڕێخستنا تیرۆریستیە داعشێ لە سووریە داخوازە ئالیکاریە ژە ئەمریکا کرد. ڕۆژنامەیە وۆل ستریت جۆرنالی ئەمریکی دەراپۆرتە خۆدە بەڵاف کرد و تورکیە داخوازە ئالیکاریە لەشکەری و لۆجستیک ژە ئەمریکا کێریە بۆ شەڕێ لە دژی داعشێ لە سووریە. بەرپرسیارێکی ئەمریکا ژە هەمان ڕۆژنامەیە ئاشکەرە کرد و ئەگەر هەیە ئەمریکا ئارمەنجە لەشکەری بدێ لێ دووارێ لۆجستیکدا زەحمەتە ئالیکاریە بدێت تورکیا تێ چاوەڕێکردن ڕۆژە سێشەمبێ جۆن بۆلتۆن شێوەرمەندێ ئەولەهیە نەتەویە ئەمریکا و جێمس جێفری شاندەی سەرۆکی ئەمریکایان شەر لە دژی داعشێ سەردانە تورکیە بکن و ڕەوشە سووریە بگشتی و یا ڕۆژاوای کوردستانی بێتایبەتی گفتوگۆ بکەن. ئالیکاریان لەشکریە نو گەهشتنە بنگە پەیمانیا ناودەوڵەتی لە گوندەوارێ کوبانێ ژێدەرنە تایبەت ئاشکەرەکردن و دو ئێواری ئالیکارینە لەشکریە نو گەهشتنە بنگە پەیمانیا ناودەوڵەتی ئالدژیل یا لەشکری لە ڕۆژهەڵاتی کوبانێ لە گۆری ژێدەران ئەو ئالیکاری لەسەر سێ قوناغان دەرباسی بالەفرخانەیە کوبانەیە بسەر پەیمانیا ناودەوڵەتی بەبوون تێ زانین و ئەو ئالیکاری دەدەمەکێ دەتێن و ئەمریکا کارێ بەکشانە خۆش سووریەتکەی. دەستەیە تەحریری شام دەرگەهێندنە بەرە باژارێ عەفرینێ و پارێزگای ئەدلیبێ دەگرتن مالپەرە عەنەبەلەدی ڕاگەهاند و ژە دوهەڤە چەکدارên دەستەیە تەحریری شام دەرگەهێ ئەلغەزاویەیە و ڕۆژئاوای حەلەبێ بە باکوورێ وێرە گرێ دەدێ هەروەها دەرگەهێ ئەکمە ئەتمە یە لێ گوندەوارێ باکوورێ حەلەبێ گرتن مالپەرە ناپۆری دازانین و گرتنە دەرگەهان ji ber نەئارامیا لەشکری و ئەولەهی لێ دەڤەرێ بوو سەربار کرد و گرتنە دەرگەهان وێ تا سێ ڕۆژان درێژ بکێ.
سووریا مافێ مرۆڤان راپۆرتێکە خۆدە بن پێکردن دەرحەقی کادرن پزیشک و ئەڤەهین تەندروستی دە ساڵە 2018دا ئەشکەرەتکێ. دۆرە سووریایە مافێ مرۆڤان بمپێکردنên derheqê kadrên pizîşkî û avahiyên tenduristiyê di sala 2018 de belge kir. Dora Sûriyaya mafê mirovan di raporta xwe de eşkere kir ku di sala borî de notûyek ji kadrên pizîşkî û kadrên berevaniya sivîl û karkerên dirêxistina hêvasora Sûrî de hatine kuştin. Heman torê da diyar kirin ku di sala 2018 de 198 rewşên bimپêkirinê li ser avahiyên tenduristî de hatine encamdan. Godencama wan bimپêkirinan de 53 ji kadrên pizîşkî û 37 ji kadrên berevaniya sivîl û kadirek ji rêxistina hêvasora Sûrî bûne qurbanî. Heman raportê da xuya kirin ku 53 kadrên pizîşkî li ser destê hêzên rejîma Esed û Mêlîsên Biser ve 13 kadir ji aliyê hêzên Rûsî ve 2 pizîşk li ser destê rêxistinên İslamî û 4 kadrên pizîşkî ji aliyê hêzên hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê hatine kuştin. Serbarî kuştina 16 kadrên pizîşkiyên dene ji aliyên nas ve. Derbarê encamdana bimپêkirinan li ser avahiyên tenduristî tora Sûriyeyê di raporta xwe de diyar kir ku rejîma Esed û hevpeymanên wê 6 avahî û 3 ambulans û 37 navendên berevaniya sivîl û 5 navendên heyvasor armanc kirine. Eroha hêzên Rûsî jî ji aliyê xwe ve 25 avahiyên tenduristî û 14 otomobîlên hewarçûnê û 3 navendên berevaniya sivîl û 4 navendên heyvasor bimپêkirine. Ji aliyê xwe ve jî hevpeymaniya navdewletiya li dijî Daişê 5 avahiyên tenduristî armanc kirin. Serbar kir ku 16 avahiyên pizîşkî û 7 ambulans û 3 navendên berevaniya sivîl ji aliyên nas ve hatine armanc kirin. Şandê nûyê navdewletî ji bo Sûriyê ve îro dest bi kar bike ew jî piştî bi dawîhatina erkê Stîvan dîmistora şandê berê taybet ji bo Sûriyê di dawiya cotmeha sala borî de Antonio Guterres zemîndarê giştiyê netewên yekgirtî di civîneka Encûmena Ewlehiya Navdewletî de ragihand ku gêr Pederson wê cihê Stîvan dîmistora weka şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê bigire. Îro jî dema karkirina Stîvan dîmistora şandeyê berê navdewletî ji bo Sûriyê bi dawî hatû gêr Pederson wê dest bi karê xwe weka şandeyê navdewletî ji bo Sûriyê bike. Navenda fendiya çalakiyên rewşenbêrî bi alîkariya Sentera Cegerxwînê Rewşenbêrî li Kampa Domî semînarek derbarê zimanê laş û wateyên wê li cemserkirdeyên siyasî û serokan li derxist. Semînar ji aliyê şêwekarê Kurd û nîgarkêş Ammar Hesen Musa pêşkêş kir. سیمینارا اورو بناوی واطیا زمان لاش بهتر لجم کسی سیاستمدار و سروکان چاوا او باندورا زمان لاش باندورا خودستین سر جواکی چاوا او سیاستمدار یا سروک ولاتکی خود دیار کرین بوی واطیا لاش خو جبلی زمان و اخفتنی زمان بلاش خوجی د خوانی کرین و رکبونا خو زانبونا خو پشتراستیا خو لسر خاکی خو لهاویر دورا خو د خوانی کرین او سیمینار يعني هبه قال كي باشه لازم جواتيره جبر واطي زمان لاش گرنگتر درباز بيج اخافتني ودرباز بيج بروتوكول جواتان سنترا جگرخوین روشنبیری لکامپ دومیس به الیکاریا مامۆستای زمان انگلیزی دیسم محمد شریف تمر کورسێک ji بۆی خوێندەکارێن پۆلاسیە ناوەندی بەکریە جبر دەستپێکردنا ئەزمونن خولایەکەی مامۆستای زمانی انگلیزی دیسم تەمر ئامادەبوونا خوا بە ئاوایەکی خۆباخش نیشان دەدەی ji بۆی ئالیکاریە هەر خوێندەکارێکی کێمشیان دراو و پێدوی بە ئالیکاریە هەیە لە بوارێ زمانی انگلیزیدا. ام بدر که حاضرن جبرگو امتحانات فصل یکم یکو طلابه ما دست بکن و صبابه و دست بکن. طبعا ام حاضر بون الفدر که دقنا ام خدمات طلبه قاکن کسی کیمو کیماسی و هبند خواندنی دیان بابتی ده ام دلیوا ام وکو سنترا جگرخوین طبعا سپاس یک تایبت بو کاری و کارمندی ویجی ام ددن و کسی امکانیات وضعی بن بابت اگیده و کسی امکانیات وای مادی نبن ام به یک جوار به خل جوار پکتینه دقنا امتحانات خود سر بکبن و انجامنا باش بک بینن
طبعا ام بفيدر كده جي انجام دستنا دقنا ام بجهنا طلب خوا روجن ورده خلی موی بردوام ببن ام و آگاهدار دکن کسکی جهی وینبی وارکی نبی امکانیاتی نبن وکو سنترا جگر خوین و هر سنترکی روشنبیری ام حاضر انتیدا باباتی بدن و خدمتا طلبی خو بکن. ڕێخستنە گەنجینە لە کەمپادۆمیسیا پەنەبرên کوردên سووریە لە پەرێزگادۆکێ بێبوانەیە هاتنە ساڵان و چالاکێک ژێزارۆکێن باخچێرە یەکەمپێ لە داخست و تێدا پاپان نوێل خەلات پێشکەشی زارۆکێن باخچەیەکەر و دیگەلواندا دیلانجی کرد. بەرێ بە داوی هاتنێ دووبارە سەرنووچە. پەیادە دەخوازێ گرتیان داعشێن لە جەموان ڕادستی ڕژێمە ئەسەد بکێ. سیناتۆرێ ئەمریکی لینزی گراهام دەبێژێ باوەریە ئەمریکا بە تورکیا نینە قوێ کوردان بپارێزێ. ژێدەران ئاشکرە کرد و ئەمریکا دەخوازێ پشتی بەکشانێ هەپەیمانên خوا لە ڕۆژهەڵاتێ چەمێ خۆراتێ بەجێ بکێ. توێژەرێ سیاسی مایکل ئێنزەشتات دەبێژێ لە ساڵە 2019 شەڕێ مەزنێ ڕۆژهەڵاتە ناوین وێ دەست پێ بکێ. هەر شاد بن.